Experience maybe in the field followed by Mokola and Matuska Fialkova. And of course Rio we are hoping for 15, Tomingas, Kelm 17 and Talihan 19. Nii, just siis Šarvatova haarab sealt liidripositsiooni, aga meie jälgime väga pingsalt, kuidas Tuuli numbri all 15, Susan numbri all 17 ja Johanna numbri all 19 tänases võistluses edenemas kohe sellest. So not with a clean shooting here coming out from the range, and we will be in the lead. It's still now. Let's see. ja lõpujoone ületab meid Gorbatšova, Lotte 5 ja vaatame ka Tuuli on tulemas.